Zikir til menen жүрөк менен болот. Анан кээде жүрөктүн өзү менен болот, кээде тилдин өзү менен болот. Тилдин өзү менен болгонун көп деле пайдасы жок. Жүрөк менен болуш керек жана жүрөккө тил кошулуш керек. Анан дайыма өзүн кыбыратып, субханалла субханалла жүрө турган болсоң, элдер аны кожо көрсүн деп атат деген пикирден корк токтотуп койсоң, анда анын кереги жок. Көп адамдар бар, эл айтат экен деп намаз окубай коет, эл ушундай дейт экен деп жамаатка барбай коет, элден коркуп отуруп, эл эмне дейт деген ташташ керек. Эгерде элдер айтып кал, ошону менен ичиме рия кирип кетет деп корко бере турган болсоң, анда көптөгөн эшиктин баары жабылып кетет. Кече балыкчыдан келдим, эртең менен бар, кечинде келдим. Балыкчы деген шаар СССР убагында СССР боюнча 2-нчи орунда турган кылмыш шаары болчу. Чекеден бандит. Бирөө айтат, шаардан Бишкектен балыкчыга келгенде бир яшик арак көтөрмөйүнчө кире албайт элек дейт. Барды карак ичет эле дейт. Азыр жок, андай эмес. Азыр бөлөкчө болду. Азыр ошо балыкчылыктар ушундай жарышып калыптыр. Ушул айда ким көп адамга жардам берди деп. Bir үй бүлөнүн bir айлык продуктусу мынча килограммын, мынча май, мынча эт, мынча туз деп жазып алышкан экен дагы, ким ушул айда канча адамга жардам берди? Жылдын айдын этегинде достор чогулат экен, айтат экен, мен бул айда 15 адамга апарып бердим. Мен бул айда 20га апарып бердим. Мен 30га апарып, ушундай дейт. 10 жыл мурда ким кымбат машина алды, ким үй салды, ким жаңы мебель алды деген болот эле дейт. Бирок дин келип дейт, азыр ушуга өтүп кеттик дейт. Bir досубуз Мирлан деген, ошо балыкчылык 10 миллион сомго, өзү айтат 15 миллион кетти дейт, 15 сомго жанагы геодализ кан алмаштыра турганды өзү куруп, өткөрүп берди мамлекетке. Мына силердин балаңар эркин агайдай болуп, өткөзүп медеп берди ошону. 5 орундуу палатасы менен. Барсам ушундай дейт. Адамдар келип бекер дайырлат ошол жерден. Демек, урматтуу бир туугандарым, фикир менен, зикир менен иш оңолот дейт. Elden korkmuş gerek. Al aytat bana gelip aytayın degen maksatım 10 жылдан beri 3 хлеб заводу var. Çıkkan nandardın жарымын камбагалдарга таратам dedi. Ana men ayttım, tosun dedim. Ушунун элге жарыя кылбай берсем, элге жарыя кылсам, жүрөгүмө жанагыда кирип кетет дейт. Жүрөгүмө кирип кетип, элдер мен ой деп айтса, мен ошого кирип кетип, сооптон куржалап калып, мен айттым, сага 10 жыл болду dedim. Sen уже кирбей калды dedim. Sen ачыкка чыгар ошону. Элде үлгү алсын. Desem açık alsam, meclis algan, başka algan, skori alып берип аткан, başka кылып аткан, ушундай иштер кылат. Айтат, ушунчалык деңгээлде ушундай болуп калды, мен Кудай менен эсептеше турган болуп калдым дейт. Мен канчалык көп берсем, ошончолук Кудайым берет дейт. Түрктөр келип жол салып калды бияка дейт. Анан мен мечит алып берип кой, башка кылып, акчам аз калып, айлык ишке кирдим дейт. 100 000 сом, 120 000 сом айлык бере турган болуп түрктөр дейт, 3 адам ишке кирдик дейт. Кыргыз тараптан чөп ишке кирдик, анан түрктөрдүн компания жол салып аткан дейт. Мен акчам бар ишке жумшап, аз ГДСге берип дейт. Анан өзүм кыйналып калдым кичине. Айлык ишке кирди, бала чакам багайын деп дейт. Анан кирсем дейт, жарым айдан кийин бир шеригим иш оор экен деп кетип калып, экөөбүз эле калдык дейт. Бир айдан кийин берки шеригим кетип калып, мен өзүм калдым дагы түрктөр айтты, сен Кыргызстанда келсин, ошо компаниянын баары сага өткөрүп берелик деп. Азыр дейт, ошо компания мага калды бардыгы дейт. Кудайым ушинтип берет мага деп. Качан болсун да берсе кара Кудайым берет. Зекет деген бул көбөйөт деген маани. Зекетте мал азайбайт экен досум деп айтты, ушинтип айтты. Анан элге чыгар деп айтсам, чыгарып баштады. Алхамдулилlah. Эл көрүп, азыр нарынга курган, башка курган атышат, башка кылып атат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Эркин акабыз дагы кандай иштеди кылат билебиз. Көбүн силер билбейсиңер ушул жердегилер. Көбүн билбейсиңер. Кимдер үй алып берип атканын, кимге жардам берип атканын, кандай талебелерге жардам берип атканын айткысы келбейт. Эмне үчүн рия болуп кетпесиндер. Бирок рия болуп кетет дегенден коркуп, амалды таштабаш керек. Туура көрсөтпөй кыла бер, бирок амал ташталбаш керек. Зикирлер, фикирлер ташталбастан дайым аткарыла бериш керек. Негизи зикирдин урматтуу бир туугандар биз 4кө бөлөбүз. Зикирдин эң биринчиси бул Кур'ани Карим. Зикирдин эң жоң Кур'ани Карим. Кур'ани Каримди үзбөй окуш керек. 60га чыгып калды, 70ге чыгып калды, мен Кур'ан окуй албайм дебеш керек. Аталарыбыз дагы келип, мына карыбыз бар, молдокелерибиз бар, талабалар бар, бирден баланы кармап, балам, мак окут мени. Ушу муалимчан окуп алайын, мен Кур'ан түшүрүп алайын деп окуш керек. Бишкекте кампирлер бар. Татар кампир, уйгур кампир, орус кампир, кыргыз кампир, мусулмандар бардыгы. Ошолор Кур'ан окуганды үйрөнүп алып, китептен хатым түшүрүп атышат.
80'ge 90'ga çıkan kempirler. Daniyalık bir kempir 75'inde kafirli, 71'inde musulman boldu, 72'sinde Kur'an'a düşüp 80'de Kur'an jattap andan keyin öldü. Oşon üчүн урматтуу bir tuğandar, zikirдин эң улуу Kur'an, Kur'an'da Arapça harfini үйрөнүp, kitaptan okugan hareket kılıp, atan virt kılıp, gün sayın okuy turgan adat kılıp alışыбыз керек бардыгыбыз. Ekincisi al-azkarul ma'sura aqiba as-salavatil maktuba. Farz namazlardan keyinki dualar, zikirler. Farz namazdan keyin 33 jol subhanallah, 33 jol elhamdülillah, 33 jol Allahu ekber deybiz, 100-nji kılıp hamdal aytabız, havqal aytabız. La ilahe illallah vahdahu la şerike lehu, lehul mulku ve lehul hamd, ve hu ala kulli şeyin kadir dep tavhid kelimesini aytıp ayetel kursunu okup bitiremiz. Muna uşulda en çoğun zikir. Andan keyinkisi azkaru sabah vel mesa, erteң menenki jana kechki zikirler. Erteң menen bagımdattan keyin şaşıp ketip kalbay oturup meçitte biraz zikir kılgının. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huve semiul alim. Jana başka jana zikir kılgının. Jana asırdan keyin şamga çeyin da geç kamal zikir kılgının. Mına uşul geçki erteң menenki zikirler. Dördüncü türü al-azkar al-mutlaka. Bul kaysıl jalpı zikirler. Vakıtqa belgilenbegen, namazga belgilenbegen, zerikken de ayta bere turgan zikirler. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dep, ozunu kıymıldatıp, kolun boş bolup ozdan eseptep zikir kılıp tolturup kete veriş gerek. Andan keyinki dua. Dua kılgan bul dağı zikir. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar deysin. Ya başka dua kılasın. Allah mağfir lana ve li validina ve li cemi'il mu'minina vel mu'minat ve li muslimina vel muslimat al ahya'i minhum vel amwat. Aksakallar barış dualar kılsa, şuların bardağı zikir. Uşunda kaytalap kılıp dua kılıp turgan, namazdayn dua kılgan bul dağı zikir. Andan keyinki zikir as-salatu alen nabi, Peygamberimiz aleyhisselamga salavat aytu dağı zikir. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed dep zikir aytып turmatты bir tuğanım. Bizden moynumuzdağı emne mildetler mına uşul jakşı nerseler. Zikir Kur'an birincisi de aytты hurmatlı bir tuğanlarım. Kur'an-ı Kerim'de aytılnat ve nunazzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. İsra suresinde biz Kur'an-ı Kerim'de deyip sizlerge şifa kılıp jana mo'minlar üçün ırayım kılıp düşürdük deydi. Eğer de sen oğrup atkan bolsun Kur'an okusan özüne şifa gelir. Moldoğa gel dem saldırgan bu ekinci öçürüt. Birinci özün Kur'an okup tursan özün şifa degen söz bolot. Eğer de yüreğinde kıcalatçılık bolup atkan bolsa Kur'an okusan oşol kıcalatçılık ketet. Al emes gözün jakşı görбөй kalgan bolsa Kur'an okusan barıp açkın ketip kalat. Tacikistanda Abdusami degen damla ötkön, men görüp kalmakırık bu uçurunda. Oşol adam 40'ka çıkkandan keyin Kur'an jattagan. Kur'an jattap bütkөндөн keyin açkesini takpay kalgan. Kur'an'ды köp karay bergen, oşol gözgö şifa bere turgan uşunday bir adam ötkön tuğanım. Kur'an-ı Kerim adamdın kıcalatçılığın getirip, adamdın yüreğindeki oğrunu ketirip. Eğer de birөө seni kapa kılıp koya turgan bolsa, oşo kapa kılganga kıcalat bolup, kapı olup, öç algın gelip jıldap jüre beresin. Anı ketir albaysın. Eğer de Kur'an okuy turgan bolsaң, oşol yüreğinde öç alуу degen ketet. Gede başka biröөнү göre albaysın. Anın baldары kıyın çıkkan, kızlar da kıyın çıkkan. Besi de egizden tuğ beret anakı. Oşoga göre albay jürüp, katının menen uruşup, kıcalat bolup oturup, yüreğin dıkat bolup, yok anın daha keregi yok. Anı kantip getiresin, Kur'an okup getiresin. Demek Kur'an okuy versen, mına oşonun bardığı ketet. Eğer de yüreğin kalik bolup, kaçan emne olup ketet eken, kaçan jerttirep ketet eken, kaçan beyaktan kulap düşüp ölüp kalam dep korkuturgan bolsoň, Kur'an okuy turgan bolsoň Hudaý Taalam yüreğiňe inşallah tokşuluk bere turmatly bir tuğanım. Oşon üçin adamdın yüreğinde kanday kıyınçılık bolup, je şaytan vesvese kılıp seni zaman kıla turgan bolsa Kur'an okuş gerek. Hazır bilip atasınga Jallabat birinci orunda baldar asını ölgöndörü. Kur'an okuvagandan şaytan vesvese kılat bularga. Emne üçün sen antsen, ölsöň bulardy korkutasın, ölüp kalsaň mınday bolosun falan tükün dep seni ikit kelgenge çeyin ele özüňizde täýär bolup kalgan. Eger oşol baldardy Kur'anга jiberip, Kur'an okup tur dep günüge jarım betten Kur'an okup tura turgan bolsa, içindegi şaytan özüne ketip kalat. Bizdin kızlarыбыз oyakka barıp tuğup alıp balası musulga çıkta da bizdin kızlarыбыз. Oşolor da Kur'an bilbek antkeni bulardın yüreğinde şaytan uyalap algan urmatly bir tuğanım. Başka birden ümit kılıp, iştegisi gelbeyt, toluk algısı gelet, toluk birgat bolgusu gelet.
Жок, sen жүрөгүңдөгү шайтанды басып кетириш үчүн, урматтуу бир тууганым, Кур'ан окушуң керек болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху." Силердин эң жакшыңар өзү Кур'анды үйрөнүп, анан башкаларга үйрөткөнү дейт. Ар бирибиз Кур'анды үйрөнүшүбүз керек. Кудайга шүгүр, алымдарыбыз бар, карыларыбыз бар. Эң чоң карылар мынакей дүйнөлүк конкурска катышкан Мирлан кары силердин Көкжаңакта. Мындай карын таппайсың Кыргызстандын башка жеринен. Окуганы, мукамы, ижазасы башкасы боюнча. Келип ошондон Кур'ан окуганды үйрөнгүлө, апарып катыныңа, балаңа, кемпириңе, небериңе үйрөт. İştеген işinin бардыгы үйдө тынчтык, аманчылык болсун дейсин. Балдарың кайрымдуу болсун дейсин. Эгерде алардын жүрөгүндө Кур'ан жок болсо, алардан жакшылык үмүт эте албай каласың.